Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'ibyaha by'iterabwoba mu Rwanda kuri uyu wa mbere rwakatiye Paul Rusesabagina igihano cyo gufungwa imyaka 25 ni nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo n'iterabwoba. Urubanza rwasomwe Rusesabagina w'imyaka 67 yararwikuyemo ashinja ubutabera kubogama. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda. Amasaha agera kuri 7 niyo umucamanza yamaze asoma urubanza ruregwamo Rusesabagina Paul, Nsabimana Callixte Sankara na bagenzi babo 19. Umucamanza yagiye asomera buri wese mu baregwa ibyaha yarezwe n'ibimuhama. Kuri Rusesabagina uregwa ibyaha 9, hari bimwe urukiko rwamuhamije, hari n'ibyaha bitamuhamye birimo icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo utemewe. Maze umucamanza Muhima Antoine asobanura ibihano ahawe. Rwemeje ko Rusesabagina Paul ahamwa n'icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba n'icyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba, ariko ko adahamwa n'icyaha cy'iremwa ry'umutwe w'ingabo bitemewe. Ruhanishije Rusesabagina Paul igifungo cy'imyaka 25. Rusesabagina yari yasabiwe n'ubushinjacyaha igifungo cya burundu, nyamara asomerwa humvikanye ibihano bito ugeranije n'ibyo yari yasabiwe. Mucamanza Mukamurenzi Beatrice arasobanura impamvu yo kugabanyirizwa ibihano. Urukiko rurebye imikorere y'ibyaha bihama Rusesabagina Paul, rukareba n'uburyo abazwa mu iperereza ndetse anaburana ibirebana n'ifungurwa ry'agateganyo, hari ibyo yemeye, agasobanura uburyo byakozwe, akabisabira imbabazi, nuko ari ubwa mbere akurikiranweho ibyaha mu nkiko, akwiye kugabanyirizwa ibihano, agahanishwa igifungo cy'imyaka 25 hashingiwe ku biteganywa n'ingingo ya 60 y'itegeko yerekeye ibyaha n'ibihano muri rusange, irebana no kugabanya ibihano mu gihe hari impamvu nyoroshyacyaha. Usanga nubwo urukiko rwashoboraga kujya munsi y'igifungo cy'imyaka 25 nk'uko byasobanuwe, kuba Rusesabagina Paul ataritabiriye iburanisha kugira ngo urukiko rumenye niba akomeje kwemera ibyaha aregwa, rutajya munsi y'icyo gihano. Umucamanza asomera Sankara ibyaha bimuhama yavuze ko urukiko rwasanze hamwe n'icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba. Urukiko rwanzura ko Nsabimana Callixte Sankara akatirwa imyaka 20 kubera impamvu nyoroshyacyaha. Urukiko rwasobanuye ko Sankara yafashije ubutabera ubwo yiregaga akemera ibyaha, agasobanura n'uko byagenze, ariyo mpamvu yagabanyirijwe ibihano. Muri uru rubanza ariko harimo abahawe ibihano bito barimo Ndagijimana Jean Chrétien, umuhungu wa General Wilson Irategeka wayoboraga FRN. Uyu musore yakomeje kumvikanisha ko yajyanywe mu gisirikare ku ngufu za se. Urukiko rwamuhanishije igifungo cya imyaka 3. Naho umugore umwe rukumbi uri muri iyi dosiye Angelina Mukandutiye we yaregwaga gushishikariza abagore n'abakobwa bari kumwe mu mashyamba ya Kongo kwinjira mu gisirikare cya FRN. We yahamijwe gufungwa imyaka 5. Ibintu byanejeje umwunganizi we watangarije Ijwi ry'Amerika ko yishimiye imikirize y'uru rubanza. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha ariko mu ijwi ry'umuvugizi wabwo Faustin Nkusi yatangaje ko atanyuzwe n'imyanzuro y'urukiko. Icyambere twemera tukanubaha ibyemezo by'inkiko, ariko ngira ngo ibyo tutabonye byavuzwe tutishimiye bijyanye n'ibihano kuri bose tuzabireba. Hari abaha imyaka 25, 20, imyaka 5, ariko tukumva za motivation nazo hari ibyo tugomba kureba. Turamanza tubona icyemezo cy'urukiko cyanditse neza. Ngira ngo mwabonye umwanya cyamaze ntibakiduhaye, tuzafata umwanya tugisome neza turebe impamvu bashingiyeho bafata icyo cyemezo cyo ku bihano bimwe na bimwe byagiye bitangwa bitewe n'ibyo twasabye. Aho twasabye imyaka 20 bakahabwa imyaka 5, 25 bagahabwa imyaka 20, igifungo cya burundu bagahabwa imyaka 25. So ngira byose tuzabireba, ariko rero niba mwakurikiye neza ngira ngo mwabonye ko hari abaregwaga ibyaha birenze 10, 14, 9. Bitwa Sankara yaregwaga ibyaha 14, yamwe n'ibyaha 4. Rusesabagina yaregwaga ibyaha 9, yamwe n'ibyaha 2. Heremana yavuga 2, ari mu kimwe, ariko n'abandi bavuga 6 usanga bahamwe n'icyaha 1, 2. Ariko ibyo byose nyango tuzafata umwanya twicare dusome tureba niba twajurira, niba ngombwa tuzajurira kandi bari uburenganzira bwacu butewe n'amategeko. Muri uru rubanza abantu basaga 80 baregeye indishyi. Urukiko rukaba rwanzuye ko hari bamwe bazihabwa, gusa bagiye bagenerwa umubare w'amafaranga make ugeranije nayo bari basabye. Abandi babura indishyi kuko umucamanza yavuze ko batagaragaje ibyangombwa byuzuye. Vincent Nsengiyumva wari uhagarariye abaregera indishyi yagaragaje ko hari ibitabanogeye. Ku ruhande rw'abaregera indishyi nk'uko naregeraga indishyi na bagenzi banjye, ku ruhande rumwe hari byadushimishije kuko
baregwaga muri rusange babashije gusabwa gufatanya kwishyura indishyi, ariko nanone hari ibindi bitadushimishije kuko hari ibimenyetso bimwe byagiye bitangwa ndetse hari na bimwe twagaragaje mu byangijwe tudashobora kubonera ibimenyetso urukiko rutabashije guha agaciro. Abaregwa bose bazafatanya kwishyura indishyi z'akababaro, usibye abasirikare babiri bari bafite ipeti rya generali nibo urukiko rwanzuye ko nta ndishyi bazasabwa. Urukiko rwavuze ko batasabwa indishyi kuko nta ruhare bagize mu bitero byasahuye aba baturage ndetse ko batigeze bagera mu Rwanda. Urukiko rwavuze ko abashaka kujurira bafite iminsi 30. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tukivuga ku rubanza n'imyanzuro y'urukiko rwafashe nyuma yo guhamya Paul Rusesabagina ibyaha ndetse rukamuhanisha gufungwa imyaka 25, mu kanya gashize mugenzi wacu Tim Ishimwe amaze kuvugana n'umuhungu wa Rusesabagina Roger amubaza uko bakiriye ibyemezo by'urukiko. Igifungo ntabwo cyadutangaje, twari tukiteguye nk'uko tumaze igihe tubivuga. Urubanza rwaciwe kera, igifungo bagikase imyaka 15 cyangwa 20, nta cyadutangaje muri byo. Nk'umuryango hari ikintu mwumva mugiye gukora nyuma yaho? Turacyabitekereza, numva nibi natwe ni byabaye kuba bikonfirme uyu munsi, ariko kandi nabyo dukeneye no kugira ngo tuvugane na papa natwe nawe twumve icyo abivugaho, kuko ntabwo yari ari hariya mu rukiko, yari muri gereza. Umuryango wavuze kumugezaho nyine imyanzuro y'uyu munsi, noneho uko tuvugana rimwe mu cyumweru kwa gatanu ari bwamuha iminota 5 yo gutelefona, none tumarana kuvugana nawe, noneho tuzareba icyo nawe yumva yashaka, ko urumva ko nawe niwe nubwo ari hariya muri gereza ariko ni urubanza rwe, nagomba kugira bivuga mbere ko tugiye icyo tudeside. Mu kanya waruvuze ko urubanza rwaciwe kera, mu gihe uyu munsi ari bwo urukiko rwasomye imyanzuro yarwo, aho rwavuze ko rudashobora no kugabanya igihano cy'imyaka 25 rwamukatiye kuko yikuye mu rubanza ku buryo yashoboraga no kuba yahabwa igihano gito. Ibi ngibi urabivuga iki? Biriya ni ikinamico ya leta y'u Rwanda. Urabona ko abacamanza baramukatiye, bamusabye ko bamukatiye imyaka 74, niba nibyibuka neza. Urukiko rumukatiye 25 uyu munsi kugira ngo berekane ko hajeho ikintu gisa nk'ubutabera, ariko mu by'ukuri imyaka 25 muri gereza mu Rwanda ku muntu ufite uburwayi, udashobora kugira access ku muganga w'imyaka 67, ntawe gitanira n'imyaka 174 cyangwa 200 cyangwa 1000. Ntacyo ni ikinamico. Ntabwo nta muntu muri gereza y'u Rwanda uraba kujya afite 92, cyane cyane ko ufite ibibazo by'uburwayi. Uratekereza ko umubyeyi wanyu Paul Rusesabagina aza kwakira icyemezo cy'urukiko gute? Nawe yarabyiteguye, nta butabera n'undi yarategereje, ntabwo biri bumutunguye kuko iyo barivuga ati wenda nagiye mu rukiko ndaburana, kandi ko ari abacamanza bigenga bashobora mu butabera, nawe aba yarayakana avuga ati reka ndebe ko noneho urubanza rurutsinze. Ariko urubanza nyine udashobora no kuburana, ntabwo n'umbona bitari umutungure, ariko arabizi ko natwe tuzakora uko dushoboye kugeza avuye hariya. Mwiteguye gukora iki? Tubone tumara kuganira nawe tuzareba ibyo tujya, ariko ntabwo tuzahagarara gukomeza kumuvuganira, haba hano muri media za hano mu mahanga, haba mu mayama leta yafashe u Rwanda. Ntabwo tuzahagarika kumuvuganira, kandi nabyo twizere ko bizagira akamaro. Niba neza ni ukuvuga ko mugomba kujuririra rero imyanzuro y'urukiko. Kwitegura cyangwa kutitegura byo, izo option zose, option yo kujurira hari, kandi nabyo ariko byose bigomba kubona twaganiriye nawe, kandi urumva ko kuba tudashaka kumuvugisha ubu ngubu kugeza kuwa gatanu w'iki cyumweru, ubwo nawe tuzambaze twumve nawe icyo bivugaho, kuko n'urubanza rwe twamaze kumutega amatwi mbere yo kugira ngo dufate umwanzuro. Ariko nashaka ko tuzarujurira, nabona kandi nkuko tubikeka ko nta butabera n'undi byazabona, byose ni strategy tuzabanza kuganira nawe mbere kugira ngo tugire icyo dukora. Uvuze ko nyine muzajurira kandi ntabwo mwemera ko hari ubutabera azahabwa, ntabwo byaba ari nko guta igihe? Nicyo gituma tugomba kuganira nawe akareba icyo uri ushaka kujurira kubera impamvu zitandukanye, ariko byose ni ukubanza tukabiganiraho tukareba icyo inama yatugira nawe nuko. Roger Rusesabagina, umuhungu wa Paul Rusesabagina, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Umuryango wa Paul Rusesabagina rero wamye uvuga ko urubanza rwe ari cyo bise mu magambo yabo bwite ikinamico kandi rushingiye ku mpamvu za politike. Leta y'u Rwanda ariko ivuga ko ibyo birego nta shingiro bifite, ko urubanza rwigenga kandi ruboneye. Twashatse kumenya icyo bavuga ku mwanzuro w'urukiko w'uyu munsi, mvugana n'umwe mu bakobwa be, Rusesabagina. Ntabwo umwanzuro wadutunguye kubera yuko ntabwo umuntu
waba yaragushimuse akagukorera iyicarubozo akakwima imiti usanzwe ufata hashize imyaka 25 akazajya kwangira kubonana n'abavoka abo n'abunganizi abanyamahanga bwa mbere bibayeho abandi bantu bose bagiye baburana bose bagiye babemerera ko haza abavoka international kugira ngo rero papa bamwangire no kuvuga yuko nta butabera butegereje ku gihugu cy'u Rwanda. Ariko icyo ngicyo cyo kuvuga ngo baramushimuse ngira ngo leta y'u Rwanda yarabihakanye yavuze ko Rusesabagina yageze mu Rwanda ku buryo bwemewe n'amategeko y'u Rwanda ndetse na mpuzamahanga kandi ku buryo kwanga umwunganizi w'amategeko mpuzamahanga nuko bavuga ko yagiye adakurikije amategeko y'igihugu bityo ko adashobora kwemererwa kubera ko nta byangombwa yari afite byo gukorera mu gihugu. Oya ntabwo ariko byagenze kubera yuko nubwo bwose bavuga ko batamushimuse hari aho byageze baravuga bati niba twaramushimuse se ikibazo kiri hehe ku muntu tubona yuko ari umunyabyaha. Hari aho babivuze mu rukiko ahubwo ikibazo ntibashaka kwemera yuko bakoze ibintu binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Bashoboraga kumurega mu Bubiligi icyo bari barakoze ntibihanganire ko ababiligi bababwira ko babona ko dosiye yabo idafashije bashoboraga kumurega muri Amerika naho bari baragerageje nta kintu bitanga noneho bahitamo kumushimura. Yivanye mu rubanza hari abantu babibonye nk'aho ahubwo yikekagaho ibyaha mwebwe mubivugaho iki? Nuko nta butabera ahasize bamwimye access kuri dosiye idosiye ifite amapaje ari hagati y'5,000 n'10,000. Iyo dosiye rero umuntu akubwira ngo ntabwo ngewe nkwemerera kugira access kuri dosiye yawe ngo umenye ibyo uregwa wiga uburyo wiregura icyo ngicyo barakimwangira. Ikindi noneho nta banga riri hagati ye n'abamwunganira. Iteka abavoka bajyaga kumusura bagafatira impapuro bamusigiye kugira ngo abashe kuzisoma. None ubu mugiye gukora iki rero? Ubu ngubu icyo tugiye gukora tugomba kugitekerezaho nk'umuryango twamara kukimenya papa niwe uzatanga ijambo rye rya nyuma ariko natwe tuzakomeza kumukorera ubuvugizi ko tuzabishobora nk'uko twabikoze uyu mwaka wose urangiye nta kizahagarara igihe cyose papa akiri hariya dufite imbaraga yarabyaye nawe tuzamwereka yuko turahari tumuri inyuma. Murateganya kujurira? Byose tuzakora ibishoboka byose turabaganira n'ababunganizi bacu icyo batugiraho inama yo gukora nicyo tuzakora kandi rwose tuzakora ibishoboka byose kuzageza igihe azavira hariya. Paul Rusesabagina asanzwe afite n'ubwenegihugu bw'Ububiligi. Mwari mwavugana na leta y'Ububiligi kuri uru rubanza cyangwa ku mwanzuro w'urukiko cyangwa ntabwo muri abavugisha? Twavuganye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga kuri iki kibazo batubwira yuko bagomba gukora uko bashoboye nabo bakabijyamo kandi ndagira ngo nibutse n'abatwumva yuko inteko ishinga amategeko y'Ababiligi batoye itegeko rivuga yuko agomba kugaruka mu Bubiligi agomba gutaha iwabo ndetse n'abanyamerika nabo inteko y'abanyamerika nayo bandikiye u Rwanda ubugira kabiri basaba ko bamugarura tugakomeza no kugerageza ko badufasha. Rusesabagina umwe mu bakobwa ba Paul Rusesabagina usibye guhamwa n'ibyaha rero no gukatirwa gufungwa urukiko rwananzuye ko abagizweho ingaruka n'ibitero byagabwe n'umutwe wa FLN bagomba guhabwa indishyi z'akababaro. Umwe mu bagenewe izi ndishyi ni Maître Yusufu Ndutiye wahawe impozamarira ya miliyoni 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Navuganye nawe ntangira mubaza uko yakiriye umwanzuro w'urukiko muri rusange. Umwanzuro kuna wakiriye nuko urukiko rurigenga ufite abacamanza b'inararibonye nge navuga ko uko urubanza baruciye ndisatisfe nk'umuntu uregera indishyi inasabye miliyoni 40 zirenga. Urukiko rwavuze ko abahamwe n'icyaha bazafatanya kunyishyura miliyoni 7 nk'agaciro k'imodoka yanjye numva ibyo kuri nge bihagije. Kuba wari wasabye 40 bakaba baguhaye 7 ibyo birakunyuze ko ikinyuranye ari kinini cyane? Nari nazamuye urebye nashyizemo amafaranga y'igihe maze ntakoresha imodoka ariko urukiko hari ukuntu rwagiye rubisobanura ntabwo navuga ko ari ukunshimisha gusa ndisatisfe n'icyemezo cy'urukiko kuko urukiko rurigenga icyemezo rwafashe kuri nge n'icyo ngicyo. Ko bakubwiye ko bazaguha miliyoni 7 baba bakubwiye uzayaguha n'igihe uzaherwa? Urukiko rwavuze ko abahamwe n'icyaha bose bazafatanya kwishyura ariya mafaranga. Ubwo urubanza nimara kuba itegeko tuzashyiraho wisiye
aturebere niba hari imitungo bariya hamwe n'icyaha bafite. Wisiyenda ko batabyumva mu Kinyarwanda ni nk'ababandi abahesha b'inkiko. Abahesha b'inkiko. Ubwo umuhesha w'inkiko niwe uzareba mu mitungo abahamwe n'icyaha bafite, arebe niba hari niba hari icyo azabona ubwo azakitugabanya. Wowe umwe mu baregeye indishyi, urebye uko urubanza rwagenze n'umwanzuro abacamanza batanze, ubona ubucamanza wabuhawe nk'umwe mu bagizweho ingaruka n'ibitero byagabwe ku butaka bw'u Rwanda biri mu byahamijwe abangaba baregwaga? Ngewe witi cyanjye nabuze imodoka ni ikintu gishakwa, nta muntu nabuze, ntabwo nakomeretse. Kuri nge navuga ko bihagije. Abantu burya bakumva ko hari abonye ubutabera ku buryo buhagije, n'ubundi yabigoye no kububona. Ni umuntu wabuze umuntu wabuze ingingo, kuri abo ngabo babikomerwa tugira ngo yumve ko yabaye satisfait, ko n'ubundi nta kintu cyamushimisha cyamugarurira umuntu wapfuye, nta cyamusubiza ingingo ye yabuze. Naho kuri ngewe n'ubundi ayo mafaranga nyabonye sinabura imodoka ya okaziyo nkuramo. Maître Yusufu Ndutiye, umwe mu bagizweho ingaruka n'ibitero by'iterabwoba byagabwe ku butaka bw'u Rwanda. Tukivuga ku rubanza rwa Paul Rusesabagina ku munsi w'ejo rwasojwe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zimaze gusohora itangazo rikomeye cyane, ndetse ni naryo tugiye gukomerezaho n'ubundi muri ano makuru yacu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba ihangayikishijwe ngo n'igihano guverinoma y'u Rwanda yahaye Paul Rusesabagina ufite uburenganzira bwo gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo ubu bukaba ari uburenganzira bwemewe n'amategeko. Ibi ndimo mvuga rero bikaba binakubiye mu itangazo umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ned Price. Urubanza rwa Rusesabagina rukimara gusomwa mu rukiko rukuru rw'u Rwanda kuri uyu wa mbere, ako kanya nawe yahise ashyira hanze n'itangazo rigira riti amakuru y'uko habuze umucyo mu rubanza rwa Paul Rusesabagina ateye kwibaza kuri iki gihano yakatiwe. Iri tangazo rigakomeza rigira riti Amerika ntiyahwemye kumvikanisha ko amategeko arengera Rusesabagina agomba kubahirizwa. Ntitwahwemye kugaragaza impungenge zacu ko bidakorwa dukurikije ibyo u Rwanda rwiyemeje mu rwego mpuzamahanga. Dufite impungenge kubera ko Rusesabagina yangiwe abavoka be n'ibanga rigendana nabyo, yangiwe uburenganzira bwo kubona inyandiko zikomeye zo muri dosiye ye. Muri iri tangazo kandi umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agakomeza agira ati dusabye dukomeje guverinoma y'u Rwanda gusuzuma neza ibi byose kugira ngo bitazasubira ukundi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ngo zikaba zihangayikishijwe n'igihano u Rwanda rwahaye bwana Paul Rusesabagina. Dukurikije ibikubiye muri iri tangazo, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ned Price yashyize hanze ku munsi w'ejo urubanza rukirangira. Reka noneho dukomereza amakuru yacu rero ku bijyanye n'impunzi z'abanyekongo zimuwe, bikaba byateje ikibazo mu baturage aho bavuga byinshi bahombye. Tunakomereza ariko nanone kuri grenade zatewe mu mujyi wa Bujumbura, abantu 3 bakahasiga ubuzima, abandi benshi bagakomereka. y'u Rwanda ifatanije n'abandi bafatanyabikorwa bita ku mpunzi bazindukiye mu gikorwa cyo kwimura impunzi z'abanyekongo ziba mu nkambi ya Gihembe mu majyaruguru y'u Rwanda. Ku mwuzo wa mbere himuwe abasaga 500 mu nkambi ya Mahama iri mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'igihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa. Mu masaha 12 za mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo bisi ya mbere yari hagurutse mu nkambi ya Gihembe yerekeza mu nkambi ya Mahama mu burasirazuba bw'u Rwanda. Hari mu gikorwa cyo kwimura impunzi z'abanyekongo zihamaze imyaka isaga 20. Abashinzwe kurebera impunzi ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku mbandi bafatanyabikorwa bemeza ko impamvu nyamukuru yabateye kwimura izi impunzi ari uko umusozi bari batuyeho washoboraga gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Uyu ni Madamu Goreti Murebwayire, umuyobozi w'inkambi ya Gihembe. Kuko impamvu ya mbere kugira ngo banave ahangaha ni imiterere y'inkambi. Tubona koko tujye kujya mu gihe cy'imvura.
kandi nayo mpamvu ya mbere itumye impunzi ziva ahangaha. Ngira ngo sibwo bwa mbere mugeze ahangaha, n'ubundi mwajyaga muza gusura inkambi yose yahindutse imikoki kubera amazi y'imvura. Iki ni icyemezo byumvikana ko cyaguye n'aba batari bake, duhereye ku mpunzi z'abanyekongo mu nkambi ya Gihembe. Ntabwo tubyakiriye neza, ariko kubera ko ari HCR kandi ari tuyobora, nuko byakira gutyo nyine, kubera ko inkambi mumazemo imyaka 24 ni imyaka myinshi cyane. Urumva rero hari n'igihe nk'abacuruzi bo hanze twari tumaze kumenyerana, wageraga hanze igihe udafite n'amafaranga bakaba bagukopa kuko mbazi uko utuye umenyereye, ariko handi tugiye kwimukira ni hashyashya, ubuzu ni butoya, wari umaze kumenyera kuba ahantu. Buriya turi gutakaza byinshi, mbese turi guhomba cyane. No ku banyarwanda bo mu karere ka Gicumbi cyane abakora ibikorwa by'ubucuruzi nicyo kimwe, ntibakiriye neza uyu mwanzuro wo kwimuriza impunzi. Ni igihombo ku mpande zose, duhombye abakiriya, duhombye abaturanyi, duhombye abavandimwe, muri make ni akababaro, ntabwo twavuga ngo biradushimishije. Nabo twari tubanye neza, twazaga tugacuruza tukunguka, natwe tukaba ibyo bakeneye, natwe bakaduha amafaranga. None baragiye, none natwe ubu rero nta ubuze isoko harigaruka mu gukora imineke, turahombye cyane. Imineke ni senkani, ibi bintu biri hano reba nibo babigura, nta muturage waza muri ibi pe. Ijwi rya Amerika ryaganiriye na ba rubanda rugufi baturiye inkambi ya Gihembe bakeshaga amaramuko y'inkambi kubera imirimo y'amaboko iciriritse bakoreraga impunzi. Uyu mubyeyi ni umwe muri bo. Akenshi nakoraga nko ku biraro by'inka, nkakora mu matarasi, nkabagara urubingo kugira ngo inka zabo zibone ubwatsi bwo kurya. Ubwo ngewe nk'itasi nkabona ipatara nk'600. None ubu inka bagiye kuzijyana, nta kundi kuzongera kubona amafaranga. Ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi inkambi yubatsemo nabwo buvuga ko mu gihe izi mpunzi zari zimaze ku Gihembe hagiye hagaragara impinduka, hagasigara icyafatwa nk'impungenge ko hari zimwe muri za serivisi zishobora gusubira inyuma. Ugana na Stazi Nteziryayo ni umuyobozi w'akarere ka Gicumbi wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere ry'akarere. Ku baturage bacu urebye n'iterambere twari tugezeho kubera kubana na bariya bavandimwe b'impunzi, hari ibikorwa abaturage bacu bakoranaga nabo ubona birimo bibafasha kwiteza imbere, kandi wareba no muri rusange uyu mujyi ubwo hari imbaraga dutakaje mu by'ukuri, kubera ko bariya zari imbaraga muri aka karere hari bafite umubare munini ushobora kuba wavamo, haba mu bucuruzi bwacu ushobora kuvamo abakiriya, bavagamo abakunda kugenda bakoresha amajansi ya transport hano muri uno mujyi wacu. Hari ibikorwa byinshi mu by'ukuri byakorwaga tubona bigiye gusubira inyuma. Akarere ka Gicumbi kagasaba abaturage kudacika intege mu byo bakoraga kubera iyimurwa ry'izi mpunzi z'abanyamurenge. Iyi nkambi ya Gihembe yatangiye kwimurirwa mu nkambi ya Mahama yari imaze imyaka 24. Imibare ya vuba aheruka mu kwezi kwa munani uyu mwaka iragaragaza ko kugeza ubu yari tuwe n'abanyamurenge bagera mu bihumbi 10. Kuri uyu wa mbere bimuye abasaga 500. Abashinzwe kwita ku bibazo by'impunzi baravuga ko byibura mu cyumweru barajya bimbura impunzi inshuro ebyiri. Muri rusange nubwo bavuga ko icyemezo cyafashwe nta kindi bashobora kugihinduraho, aba banyekongo bo mu nkambi ya Gihembe ntibabura kugaragaza ibyifuzo byabo igihe baramuka bageze mu nkambi ya Mahama. Tugeze bakaduhamaza dukwiye nta kibazo, nangwa se byakwanga bakaducyura tugataha kuko turahagamye. Mu myaka yashize hari abaturage bo mu karere ka Gicumbi bakunze kwijujutira ko ubutaka bwabo bwafatiriwe bugatuzwaho impunzi z'abanyekongo badahawe ingurane. Gusa ntawe twabashije kubona ngo tumenye niba iki kibazo cyaravuye mu nzira. Akarere ka Gicumbi kemeza ko ubu butaka leta yari yararangije kubwishyura kandi ko n'ibimenyetso bihari. Kabwira Ijwi rya Amerika ko nyuma yo kuhimuriza impunzi hazaturwa nk'uko igishushanyo mbonera cy'imitunganyirize y'ubutaka kibigaragaza. Izi mpunzi zo ku Gihembe ziri muri Mahama zihasanga izindi zavuye ku Kigeme mu karere ka Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda, n'iz'abarundi zari zisanzwe ziri mu nkambi ya Mahama. Abijujutira iki gikorwa bakunze kumvikana basaba ko byaba byiza basubiye iwabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yaba leta y'u Rwanda ndetse n'abafatanyabikorwa bemeza ko nta ukomirirwa guhunguka, ariko ko hariho ibiganiro ku buryo mu gace bahunze baturukamo kaboneka umutekano bashobora gusubira iwabo. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika, Igicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda. Amakuru aturuka mu murwa mukuru wa politike w'u Burundi Gitega aravuga ko abantu 3 baguye mu gitero cya grenade yatewe ku kabari banyweragamo mu ijoro ryo kuri iki cyumweru. Abandi bataramenyekana umubare barakomeretse. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza. Abantu 2 baguye mu gitero cya grenade cyakozwe mu ijoro ryo kuri w'Imana ku murwa mukuru wa politike Gitega. Abandi bantu bagera ku 8 barakomeretse. Iyo grenade yatewe abanyagihugu bagizwe hanini n'abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi bari mu kirabo nk'uko vyemezwa n'amasoko y'Ijwi rya Amerika i Gitega harimo abajejwe intwaro.
ikirabo cyatewe kiri ku masanganzira y'amabarabara ya Gitega Ngozi Muyinga hagati na hagati herekeza uburaruko bushira ubuseruko bw'igihugu ni ruhande y'ahagarara imodokari zunguruza abantu n'ibintu ku gituro kizwi nka Zege. Ico kirabo kiri ku mutumba Rutegama muri komine n'intara ya Gitega cakozwe ku banyagihugu bariko bagira umunsi mukuru wo kwinjira ibiro vy'umutumba nk'uko bivugwa n'umwe mu bajeje intwaro yatowe kuri uwo mutumba atashimye ku mwidondoro w'umenyekana. Turiko turajana ku bitaro vy'akarere bakomeretse ni kumwe mu bajeje intwaro mu nzego z'ibanze yavuze umwanya muto inyuma y'ico gitero. Isoko ry'ijwi rya Amerika mu gipolisi Gitega ryatwemereye ko ayo makuru ariyo. Abantu babiri baciye bapfira aho nyene, hari n'abandi benshi bakomeretse bajanywe kuvurirwa ku bitaro. Inyamiramabi yarahashitse kuraba ivyabaye. Niko ryavuze. Komisere Evariste Habogorimana arongoye igipolisi mu ntara ya Gitega yabwiye bagenzi bacu bo kuri radio yigenga Isanganiro ko abaguye muri ico gitero ari umukenyezi n'umunega wiwe. Mu mushuhira abantu barenga 10 barahagaritswe n'igipolisi nk'uko bishikirizwa n'ababibonye. Ariko batandatu bikekwa kuba bagize uruhara muri ubwo bwicanyi nibo bagumye bafungiwe mu gasho k'igipolisi ku mugwa mukuru wa politike nk'uko twabibwiwe n'amasoko yacu mu nzego z'umutekano. Uwundi muntu agira gatatu yishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa Mungu n'umugabo abahitwa Gasekanya muri komine Gitaramuka mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko ihana urubiye na Gitega. Uwishwe yamenyekanye umwidondoro akaba yitwa Bernard Namoya, yishwe arasishijwe inkoyo mu bwoko bwa pistole. Musitanteri Gitaramuka Pascal Ndagijimana amenyesha ko yikeka ko amatati y'amatongo yabari nyuma y'ubwo bugizi bwa nabi. Abantu babiri bikekwa kubigiramo uruhara batawe muri yompi n'igipolisi. Ico gitero ca grenade cakozwe ku mugwa mukuru wa politike cabaye inyuma y'icabaye ku kibuga c'indege ca Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi mu ijoro ryo gatandatu rishira uw'Imana. Cemanzo na Rodi Tabara umurwi w'abagwanyi b'abarundi bafise ibirindiro muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu manuko mu buseruko bw'ico gihugu. Ariko umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Colonel Floribert Biyereke yavuze ko ivyo ari ibihuha. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yitavye inama igira 76 ya ONU y'abakuru b'ibihugu n'amareta aherekejwe n'umutambukanyi wiwe yakoresheje ico kibuga c'indege Rudende Burundi bufise avugizwa ingoma mw'ijoro ryo kuri w'Imana naho umuvugizi w'uwo murwi witwaje ibirwanisho we yemeje kw'iradiyo rya Amerika ko intambara zabandanije kuri uyu w'Imana hagati y'abagwanyi bawo n'igisirikare c'u Burundi mw'ishamba cimeza rya Rukoko ahari ibigo vy'ikibuga c'indege ca Bujumbura. Eroje Urikaneza, ijwi rya Amerika. Shuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha.